Mategeri wa Meru TV rukirwa na rundene magatheti zetu mantu janaje zetu ya kimurikani amwe na manjaji kurikirikana bamba manjaji bankadhishia guru bakadhara bakiabero kirite biao gendo kinge nikegie kwethiriza kuna maugaruruku ndene arongiro polisi bamwe batongera polisi kinyapo bakadhara bagitoro tere rumwe agwikwa rutere rungi gendo kinge kiringatheti na cia tuchojire ntugwa na rwe mantu zegia aritoba shukuru cha university na college barabo bakorekana monkera kagita na kaka bamwe batira bagichoka shukuru nonto wagi bobisi inekerege korekana thirikari itarekeria mbecha chia help jau na jange jama ingije tukatagera rukiro na rung dena kathiti the Daily Nation na kathiti ya the Standard kathiti the Daily Nation karatasi kambere kuri na mbicha ina manjanji bara ba Supreme Court kana koti nene judiciary under siege kuririkana na nderu angiro gambithania hirithire toro gitonyerwa ni mantu kathumba hau kona mbicha ya manjanji baba hapa tongeretwe ni jaji munene Martha Koome kuri na Philomena Mwilu, Daktari Josmokin Wanjala, Isaac Leonola, Joaquin Ndongo, William Ouko bari na ara Supreme Court bari ingi mbicha ukabona ibo karatasi ne kambere kathiti ne the Daily Nation tukatha tutakara kono ru karatasi ne gatona karatasi nege 13 tukatagera mantu zegie ku bamwe ba mabitha nene ba mabitha ba polisi bakethera bagitoro terero mona gwikoro terero ngi ire chietawa transfer kana shake up ikitha chikithithika tukatagera mantu zegie mwakoro moya urokwirikana na kurukirite mantu ja momo sana ngakuri mantu zeko karatasi ne gatwiri na gatutatu mwakorozo harerekana kurukirita mantu za maingi sana tukitagera kinyarugono roe na kinyakoroki manto jege Justin Muturi rikana kuma Justin Muturi akotomeria na kuuga ati na kumenyere thirikari nonto bwa kugwatwa kwa mwana wawe ne thiritwe akiarirwa sana aja ndeguru nene atongeria na kinyake ya Kenya kwa jumla kom report hizi na ingi nyingi tukitagera karatasi ne kambere na kwa The Standard inkwa na mbicha ya Martha Koome kirugono runda gutaririe kebire ni abunge kuthira bagikurukia bamba mawaziri barabara rikitie kuthurwa ni Rais William Ruto mawaziri bathatu bararikitie na gukurukwa rugono ru naru tuketha tugichiona chonde ndene gatheti ichi choijire mbetegeria ntwanya karatasi na gatwire gatheti ne ya the Daily Nation karatasi na gatwire rugono roke basana irugono roke basana aria kwina mbicha ya mwakuru kumenyekana ta Joyce Ongombe na mwana wawe kumenyekana ta Georgina Ooko mwana uzo wawe na arikitie na gutao turo bwawe Bedironga kuthomera rugono ruraja mara kini ngakuthomera runa ukue rwegie mwakurozo kumenyekana ta Joyce Ongombe. Joyce Ongombe ni umwe wa mwakuru urokurukirite muturejo mumo sana juria muntu atenda kinyawe kuthura agikurukira na bobo kuringana na karatasi kaka kara rugono rurandikini mtu kumenyekana ta Elvis Ondieki baruga kiri miaka 14 mwakorozo kumenyekana ta Joyce Ongombe urakina tena mukoro nethiritwe agikurukira mantu za maingi sana bwambara burukire rugono rwawe April ya mwaka wa 2010 mukoro aina ethirwe agikua kagita eno kau ana baebo baire bethirwe kinyabo bagikua atigona mwana ndi mwana orango kuthomaira gwitwa Georgina Eyu ni April 2010 nyuma ya gukua mukuru wawe na ana bawe baire Joyce nethiru agitigwa ari wenka nethiru agitigwa na kana kamoga kare karaka kumenyekana ta Georgina Ooko na kana kaka kawe kare kethiro kagikura po kana kethiro kagikura komei sana kuringana rugono ruru na kethiro kakithomera sukuru ya Alliance inokara thomagira endege kurigarinia na gakiebane atikinya mwana uju urathomagira sukuru ya Alliance ora ni wenka aratigi nawe kinyawe ethirwa agikua ntuku 14 ithiri Georgina kana mwana wa muthia arathomagira Alliance nyawe na arethirwa agikua ntuku 4 ithiri kwa nyuma yo gutamukuru we ethirwa agitana baire na ndi kuririkana kinya mwana wa bathatu uria urari sukuru ya Alliance kinyawe na ndi ararikirie na gutauturo bwa ru irogono rwa mukuru zo kumeka ta Joyce Ongombe na ndike ndo menyanike mwaruzo na we arethirwa agitauturo bwa kukaria teri kuringana rugono ruru
ntuko Disemba tariki 30 mwaka muthiru eje itharo riri akue ntuko ya muthia kuthiria mwaka chuchu Disemba tariki 30 mwaka muthiru bare ntare Chenyali Mombasa County Joyce amona mwari wawe ujo Georgina ni bakenete muno na bethira bagita gubacho nyomba kuthira bagikenera na gutera gukungwira mwaka chu mweru jori mwaka chu 2025 na bethira bagita ntere cha Mombasa nyuma ene Disemba tariki 23 tariki 21 sorry irani ntuko ya muthia ya mwaka yari tha ithatu cherukiri Joyce na mwari ujo wawe ni bethira bakithithia chai ya kunywa rukiri kiri nyomba ira bakaraga na nyuma ene kwethira kuna mutunduko jo munene jo kirage gutai boiler ethiro gitunduka gwitaro jo mwanki na ethiro kibaithia bopa iri rugono rwa tariki 31 December 2024 rikana atigere na mwana jo akina kinyabo baire bethira bakiara ndike mutunduko jo niyo bethira bakiogwenda na hospitali ya Premier bethira bakirigitwa araku kurekana nande beikiro hospitali ya Nairobi na nyuma ene aritoa irugono ruranza makukarekana kinyari to Alliance Girls na ramwarwe athomagera ibagerete gwita kinyanda mune kendete thiria mwaro Georgina lakini muthe Georgina alethero agito turoboe mweri jojo tori jo January tariki 14 na ndingina atigi ari wenka kagite na gaka ngina atigi ari wenka atina mukuru na ana ponde Pedro bagito turoboe na kinyawe kagite na gaka ari sibitari nonto kinyawe na ari kemuri mutondoko jo jwa boila hizi irugono rokia basana okarona karatasi ne gatwire araba kuga all gone in 14 years kiri miaka 14 Joyce nedritwe agitak intopia we pionde bira ugano endete kana family yawe onde kuma kiri mukuru anabairi na nyuma ina mwana omuthia rethero agekua tariki 14 cia mweri jojo jwa January ukona rugono ru irwandiki karatasi ne gatwire na gatatu irwege kia basana ukona mbicha ya Joyce amona mwana ujo wawe urararikiti na gututika gwitwa Georgina oko karatasi ne gatatu ogatagera rugono rwegie nchamba imwe kumenyekana ta Jared Omondi Atela uroringi mbichari ndene ya bikibiki kurekana muntu murume ujo kire miaka 12 kurukite nethiritwa agitithia boda kana bikibiki biashara ya boda ende nethagirwa akenda kuthoma na gutuika wakili Jared Omondi na kuga ati ari na miaka 37 na kuga bado ari na wetikio akethero agikinyanire kiroto kiawe gutuika wakili wa Thanduguru ya Kenya nikiria kuga ati miaka 12 nethirwe akigerekeria na kwambiria na kwenda kuthomera degree ya Mount Jagi wakili kire University ya Nairobi ni aranyumene akibangania gutonya kire mwaka jo muthia eu ni 4th year ethirwa akiremerwa ni Mount Jagi mbecha cha kuria fee ya kuthirikiria na kukirekana agitonya mwaka jo muthia ethirwa akirekana na shukuru nonto na agire mbecha cha gwita na mbere na mathomo jae bobo na rene bo atumira aremero na shukuru bru na aratonya kiri biashara na tathai ari ndene biashara ya gwitiria boda nikirana ndia kuga February ya mwaka juju nerege rikuthirwa na ndia gichoka kari shukuru na gwita na mbere na mathomo jawe za gutuika wakili aja Thanduguru ya Kenya rikana atigirire shukuru miaka 12 thiri na ndene na ithiritwa kiuga ari na wiregero February izi akethirwa gichoka kari na gwita na mbere na mathomo jawe rugono ru karatasi ne gatatu karatasi ne geto gatona tuene Mount Jagi kuna mbiche ya Martha Koome urano janji munene kuna rugono rwegie judicially kana rwangi rwa ugambithania irwithire toroke kujera manto kathumba za moja manto jaja ni makarika ja kwirwa bethiro bakeberia bamaba manjanji baraba kwerekana ati ne bagotonyera kire nkukumo sana Judicial Service Commission enio JSC irerekana igeta muchemanio jo gutigera ne bakuthikira na gutegera Mount Jagi manjanji kana uria kuthirutwo kuri na akenya bakiuria bamaba manjanji bethira bakieberua ikuthirutwo kuna petition kathumba irachithetwo chikiritwo kire JSC kana rongiro rogambithania na JSC ugete ne thiritwo kiamukira petition iji chionde chekwithirwa ikitegera na kuthuja manjanji bawe na ikeberia baraba bakuonekana bari na maitia
kuna ndeje yesine tomerite na kuga ati ni ambirite mutaratara jojo na nkoroki bedro bakiona njanji uria wina yetia akethirwa akebero getini kire karatasi ne kaga tuna bamwe ba mawakili ba LSK ni ngwataniro ya mawakili aja ndigurune batongeretwe ni bamwe bara barema atongere ba LSK au kanyuma bare wakili Abdinasir Abdullahi na wakili Nelson Havi ibo bamwe ba mawakili bara bathirite mono bagisukuma JSC gutigira ne kuthuja manjaji baba na kweberia bamwe babo kiri ngugi ciao ugategera wone bamwe ba manjaji bara bathirite bakimuri kwaja kwina Justice Mabeya kwina Kinyamatha Koome ario kwina banjaji bange bagitegerwa aja bara bakwirikana kana bamwe mawakili bakwendeka baberua itene byao kire gono roro rwege kweberia manjaji batariritie njira kana mutaratara jira tumagiro kweberia njaji kiregete kana ngogeni yawe kuringana na watho Kenya kuruga ati JSC ejene Judicial Service Commission yejoka ya petition iji chekwebero kwa manjanji yejokia kamba kuitegera na kuithuja nyumene yona kuri na gentokea wamage kwa nani njanji babe batere kweberua bakethirwa bagikia report yeze kiri rais wa ndiguru ya Kenya rais akethirwa akethithia kamite ya guthikira saindi chionde saindi ya njanji ro guitwa na saindi ya baraba kwenda itwa na nyumene bathikira kire mantazaza niyo bakaja kukamenyekana kethira njanji hizo na batere gukwitwa kana ate batere gwitwa rugono rwi karatasi ne gatuna no karatasi no ko gatuna gatakera rugono rwegie mujumbe wa Kapseret Oscar Sudi nedreto akithitanga Morara Kebaso no mwe wa activist kana baraba dagra bakirwera mono mantojegie witi nambere na kukarabwa gaja nduguru Kenya nedreto agiko kotini ni Sudi ne kite Morara Kebaso kotini akiugana muthukiritirie ndene ya mutandao jo X irana gichunko twita defamation kana kuthukiro rieto rwona ru karona karatasi ne gatuna karatasi ne gatutano irwege mantojegie ambassador chama chukuru karatasi ne gatutano urerekana kore na ruangi rwaro rutagaira ngwataniro gatekate kathirikari nene na thirikari chama county kwina mbondi ethiritweke ithagiro gitegera ngwataniro gatekate kathirikari nene na thirikari ya county mbondi ezetawa Intergovernmental Relations Technical Committee mbondi ezinande niugete kana nithiritwe kiuga igeta nambere na gutongeria rwaria gatekate kathirikari nene na thirikari chama county kire manto jegi utumiri bwa mbecha chia ambasari ndene chukuru cha primary secondary na chukuru cha college nikirago korekana ikothirite kore na nkuchenio gategate kathirikari nene na thirikari chama county kire utumiri bwa mbecha izi narana andika njo mangavana ithiritwe kiregana na roria ro mutari mathabu monene urejekene ta Margaret Nyakao ura woreti thirikari cha county gutika gwita mbecha chia ambasari na kagita na karaba kwenda guchita bakethira bakia warutha ni thirikari nene kuna ndiko thirikari na nkuchenio katikati kama kanjo ya mangavana na thirikari nene na ndekwe na kamite ire thuri gutegera rwari kana gutegera kwena ngwataniro gatigati ya saindi icho ijire irende kuthomera ito Intergovernmental Relations Technical Committee na ndene chumirite kuga bageta na mbere na gutongeria rwari ra guchwa ngwataniro katigati ka national government kana thirikari nene na county government karatasi ne getoka mugwanja irwegie mawaziri barabara arikite na gukuru kwa ntuku egoro karatasi ne getoka mugwanja irwegie mawaziri barabara arikite na gukuru kwa ntuku egoro kuri na waziri Kagwe Kabogo na Kinyajui barabara arikite na gukuru kwa ne kamiti irera bathujaga ndene ya bunge arena ande waziri Kagwe kana waziri tokea mbere na waziri William Kabogo agathwa waziri wa mantojegie ugotambia gwa nteto na nkuruki mantojegie digital economy kuri na waziri Lee Kinyajui o akathira mantojegie uthunduri kana akathira mantojegie wendia na onjorithia kuri na waziri Mutai Kagwe akathira kigwatira gitike waziri wa mantojegie urimi na Kenya mantojegie ndeithia babo batatu ibarekete na gukurukwa rogono ronguruki karatasi ne kau katutandatu karatasi ne gatuka mugwanza ajumbe na ndeibe thirita bakiambiria kaire gusukuma na gukuruku kwenda gukurukia muswanda jwa kuongerwa mbecha ciao kana muchara jwao ajumbe ibambiriti nande gusukuma kuongerwa kwa mishahara yao
karatasine ka mwanje ruko na ruko ru ruriu gatere ajumbe ba bunge nene na ndene bambirite gusukuma kuongera kwa mbecha chiao ginto kira kyarege kurunge kwa nyuma ya mbayo mbithi baraba ije kana Gen Z kwethira bakiandamana na kethira gikirunge kwa na ndeka gitana gaka ajumbe baba ne bathirite bagita gikaro kya mwanya na gutigira ne bakuthura anto mugwanja baraba kara bakethira bagikara ndeguru na SRC Iran Salaries and Remuneration Commission gutigira ate ne bakuongera kenyabo michara yao na ndo gategera rugono ruro nera bakuga mujumbe kana ajumbe na senator baramo 725,502 juga kinya 739,600 omweri kurikana bakethirwa bari pamwe banjumbe barabara ya gwambetire nyingi nthiguru yonthe. That is the world. Bari kana bakethirwa bara jumbe pamwe banjumbe barabara ya gwa the highest amount in the world bethira bakiongerwa mbeca iji ira bakuga kana ira bagwitia korugono ru okaro na karatasi ne kau ka mugwanja karatasi ne katunana irugono ru CS Muturi nethiritwe akiuga ati nakuro muno ibamba batongerie nonto bamiaria ya kumeneria thirikari kiri nonto bantu kwethira bakigwatwa migwate. Justin Muturi na ugete nakuro muno ni bamwe ba atongeria na muno barabara ndene ruterero Kenya Kwanza iraniyo igutongera thirikari kagitene gaka ara Justin Muturi akuga nakuro sana ni anto baba nonto bamiario ira ritere rugono ru karona karatasi ne gatunana irwegie Justin Muturi tokerekeria karatine eto ntukwa narwa imanto jegie mwari uzu uri gwitwa Akothe Dana Akothe mwari uzu na arare akuringa akonekana muno kiri mitandao na bobo nyuma ya kwethirwa agitana mwana ndene nyumba ya Afya House aja ni waziri wa ugima bwa mwiri aja ndigurune kana wa ugima ethagirwa ari ene obisi ya waziri uzo Dana Akothe o miaka 27 na ethirwa gitonya ndene obisi eze na kamatite mwana we nikiria akuga ati etete gutata nontu kandi yawe ya SHA ite kumutetheria kire manto jegi kurigitwa na kimutetheria kire manto mwana wa urethiritwa kiewa ntuko inkaithiri kou nonre kandi yawe ya SHA gukurikira mubango jo chief kana system iche chief ite kumutethia nona utuga kathia no etero obisina na waziri yare na ruga ageta kairi na kairi wethirwa atitetheka korugono ru okarona karatasi ne kau tokirekeria buru irongo taririria bamaba polisi bakethirwa bakiringo transfer bamaba polisi na umo bara aringi transfer already ni Adam Sambogei arare munene wa polisi na ara musi munene John Nairobi nande akethirwa akikwero tererunge ni ara gukwerekana kinya mwaria wa polisi umanyakana Tarizila Onyango kinyawe no umo bara bakethira bagikwa ko gategera polisi baraba ingi kana marite joija tarire tuaza kuina Judy Jibet Dr. Wanderi former DCI head and ntwa baingi aza ukabona karatasi ne kau ke 12 tukari kiri na rugono rwegie arito baraba ingi barami gucoka cukuru nonto bakwagia bisi yao arito baraba ingi barami gucoka cukuru nonto bakwagia bisi yao kirege kurekana help irere kairo re thirikari monkera nande etirethirwa ikirekerwa kurekana thirikari ne thiritwe tare kire mabilioni za mbeca ira chikatha chikitethira itababa gutana mbere na mathomo za rugono rum ikaratasi ne kamuthia kathiti The Daily Nation karatasi ne The Standard imanto karatasi ne gatatu kwena mtu kumyekana tamat Bernard Kavuli na thirito gitaririe manto kathumba jore thiru akigwatwa ujo no mo ora anto baraba thiru tabakigwatwa za ndiguru ya Kenya kire ndani ya kanisa yamwe na tarire tina kuga ati atira agwatwa aitonguo aurwa na atoirio yanta baraba thiru tabakimugwata ujo no mo ndakaira chethire chikigwatwa ni anta bate kumenyekana aja ndiguru ya Kenya kana ireto abduction na ina tarire tina kuga akugwatwa na itironguo na orirwe aratoirio ni antu baba nikirana nde ugete nago choke nkatho kire Mulungu nonto bogochoka nja ari moyo arete jaja kagita karabara thingatere na mamia onde ne kanisa New Apostolic Church Mumoni kiri iromba rogochoka nkatho nonto bogochoka kwawe ari moyo na nde kiri karatasi ne
kwina karatasi ne gatwiri nkathite the standard manto je kupet ni manto ne baba cukuru che secondary post primary education teachers iba itete kiumia kimwe kana iba thirikari kiumia kimwe gutigira ne kurekeria mbeca kiri cukuru je secondary kupet ni thirikari kiumia kimwe ke gutigira ne kurekeria mbeca che cukuru che secondary kirabu gwete cukuru kana thirikari areka kurekeria mbeca izi nyume kiumia kimwe anane ba macukuru bakethira bakinga cukuru chionde nonto bate kwenda arito baithira bakithangikana arito baithira bare na maroro bambirie kugoma kupet yete thirikari kiumia kimwe gutigira ne kurekeria mbeca che cukuru chionde che secondary na ethira tarekeria cukuru chionde ikethirwo ikiingwa bobo ni kuringana na kiama giki gya kupet rugono runa ndejerenda je karatasi ni gatwiri ngone uchionde imwe ichi chokerekana kathiti chetu cho ijire ukethira ugiciona iroge mawaziri baraba batatu bararikiri na kuewa gite karatasi ni gatatu okona waziri bobo batatu kinkathiti the standard karatasi ni kama kwanza will Uhuru men stabilize Kenya Kwanza's shaken political vehicle. Uhuru men ibara batatu mawaziri bobo batatu ibo gokurekana na chore ba kuiba Uhuru na ndeba gathete na ero eri kethira bakethira bagitetheria ngwataniro ya Kenya Kwanza kwethirwa ikiona inyakairi ikethirwa ikiona inyakairi no tukagitana gaka nionekane igitana mbere na kuina ina rugono ru karatasi ne kama kwanza ukethirwa ukirwana yu ningono ira chithete chenga thitine cheto ntuko ya narua yu ningono chithete chenga thitine eto ntuko ya narua uno igurire gatheti izi withomere na ukethirwa ukiona manto kathumba jario zenka thitine izi ya the Daily Nation na gatheti ya the Standard mutegeri ngathiro ngechokera na ageni betu baba ni achethi timu ya mubira ya ari izi kaneta Black Panther Queens tebonde lakini ibakai twali nabo tumenya rwaria tumenya niki batonya tekire manto ja mubira miakotha kwenda rwaria na bare batetonya muno kire mishetho lakini baba ibe itonyerete na kotha bakithithia bwega sana inyuma ndeka inte kuraja aranga chokera na Black Panther Queens ogeta kuraja